ni ikibona wahemba umunyeshuri wagize amanota menshi muri iki cyumweru kuri Prozwari? Nibisanzwe ni kishuri skills driving and language school. Bino umupira cyangwa se igihembo tugiye kuba umunyeshuri wagize amanota menshi kino cyumweru. Ndabonye amanota Nungaye. So, ndabonye amanota 80%. Ndabonye amanota ashimishije 16 yabonye kuri 20. Abanyeshuri bagize amanota meza rero niwe muntu tubashije kubona. Abandi babonye 90% wa mu kampu karine. Ese abandi babonye 100% nuko ari bo wonye tudaye no mupira n'abandi basize. Ikindi mu mufrize Jani Yirwe agiye kuba motari wemewe ziga moto. Nazimisigari. Misingaye icyenda. Nicyo ushaka kubwira mu muntu misingaye nasema. Watangiye hari ikintu uzi cyangwa watangiye hari iki? Nacyo kimuzi. Bungu nisibite. Uyu mupira ngo waje. Nzongere kugundi no wapenda. Ni wa Prozwari nzagundi wapenda. Nzongere goroka uba mupira waki? Kwani. Aro genda wambaye kandi. Beda rero murabona ko asa neza nanjye turasa. Kaje kimubwira rero abwira ko wenda egera ino kugira ngo abyumve neza. Yabwira ko wenda ari kari muri skills. Nije kidasanzwe se ubahishiye kugira wone Prozwari nuko abumenye cyane. Sikukuvuga utuntu duke ko nzi kusakuza wizo utakuza naki nakibazo ikindi abumenye cyane barigisha uraje